Marun semaha. Marua sa naung sauna sombang kapia sumonara tatahuran ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. Kalimonangi kita dumaring he tatantirong henge tangumawu mahi makaryo maneng. Patiku daralo tumbaeng sikau o mawu ruata yamang makendaga susorga. Batu ketaing ikau mawu hinong dalongi kami. Terima kasih kamagengi kami botonge sau ni apabiahe kapia sarang tempo ini. Ikami mangimang turumang uro ke umasusi mang sentinia du mendingang darempang upababiahi kami manepas seelong biahe su taung kakendagi kau mabu taung 2022 ini. Suara seini sau kapiai kami dumaringi he tentirong hengetango. Milumba ko kawasang ro kau masusi menuala ge darungunaungi kami ku hengetang ini mambeng makawahansang si kami kebi takadeakengo sukanandung pe tatumbiahi kami ikami mang tatape medalo memantu ge arengo. Surarungu arengo mawung kami Yesus Kristus ikami mekekaryo maneng. Amin. Pempegio karaloko mawu. Nirasa ge bobuka Mazmur pasal mahasu opau purwaru ayete humotong sarang kapuropae. Tumangunase Mazmur mahasu opau purwaru ayete kapuro telune bawarone kereini. Isire patiku pempedalo arengu mawu u arenge kai limembong kawantuge wo u patiku areng. Kawawantuge mak mariu langi dingango dunia. Manganau sembau ike kendaga surarungu arengu mawu Yesus Kristus. Mazmur pasal uwaru, pasal mapurosio, pasal enungu purorima, dingangu Mazmur pasal mahasu epau purowaru, iseseba Mazmur pendariadi, batu mebebekeng monara pendariading duata ringangu patiku diadikange su kaselahu dunia. Mazmur pasal mahasu epau purwaru maraing nakoa bahagiango Mazmur halel pesukei desimra arau manga ayete daralo bo Mazmur pasal mahasu epau purenung sarang Mazmur pasal mahasu 50. Manga Mazmur ini biasane kekantarikang su tempong medoa marukade bou manga anau kawanuang Yahudi. Kebi ni tetak dingangu ni perong gagause pempegio karaloko mawu. Ayate humotong sarang kanunge ni tetak bou gagause pedaloko mawu su sorga. Gagausa ini masa diwatukangu haging diadikang sulangi mememantu ge mawu. Mase ayete kapitune sarang maprodua ni teta dingangu gagausa pedaloko mawu su dunia. Gagausa ini nituhukangu pesaseba haging diadikang su duniae mememantu ge mawu. Sara eweng bau kebiene ayete mapuro telu nengunsi haging daralo ringangu limembo ni pakarahe u kebie mededalo mawu. Kawenuung sasimbange batu u ketaeng ngarenge semata karangetange kawan tugange mengambang dunia ringangu langit.
Mangano sembau ike kendaga. Tai kahia kawan tuge, kamageng apang marukade, pebawia he tetakengu gagau se pempegio, karaloko mawu. Apae makariang kamang batangengi kite. Tentarang tak nikah singkateng, apa elo sahelo ini mapero sumapia arau surarai, tentarang ikite tanak ngara putusang harau pemamonara arau siritau pedara hapiu manganguda pengaramona bau kebi ene apa kahole banggilangu gagause pempegio karaloko mawu mahi makario maneng. Pempegio karaloko mawu. Ini gagause bau tatentirong hengetang ikau mawu. Bau guko atengi kami mga elangu. Kere anak ikau mawu mababia he suwowong dunia ini. Milumba koi kami kebi maka koa ini mawu. Takadeakengu. Suka nandung pebawia he gageli ikau mawu si kami suwowong dunia ini. Mambeng sentinia, ikami maka kuat melaheu, pebawia he makariang kamang, surarungu mawu kaselaheng, lumiu, pedaralo, dingangu pemamantu ge arengi kau mawu kaselaheng. Menarakangu pebawia kami, suelo sahelo ini, orelai sutempo mahi kadentane. Milumba ko mawu mang tata menata menahi mata darempangu pebawia kami. Supaya kami menepas suelom pebawia sutaung 2022 ini. Takadeakengu, waringu tatentanu de lai darendingang ikau mawu. Ikami botonge, menepas surarempang kami. Sutaung 2022 ini, ku waringu kakendagi kau mawu lai. Ikami botonge mendaki sarang tahun 2023 dingangu kararun semahe. Terima kasih omawu ruata yamang susorga. Menarakangu kebi monara kuatengi kami suwowong dunia ini. Orelai monarang pelaha baru injilu. Sukaguwau dunia. Milumba komang sentinia suara mati kau mawu takadeakengu. Arengu mawu mang sentinia de dalong. Ini tak terima kasih kami mawu. Ini kakindoa kami sematang iwo banggile surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus mawu pungo pebawiahi kami. Amin. Sarang ini tak tentirong henge tangu mawu suara seini pakatahendung bue abe kiburei metagia lai memarabu he susendinganeng tau mata dingangu mekoa eneute manganau sembau ike kendage seng nengarak bahagiang dingangu YKB baugu monarang pelaha baru Injile marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.